Nisa mbola binaka ndra mbola binaka na marama ni mbola binaka talamay na daw baka moreto may na vero ni pepa ni bisinisi ana vola mata ana kabinaka ni kuwa ni kuwa ndo tala na singa ni beba karara mataki keto nanuma na marama keto ni toka ni baka bisinisi ngo me keto may tiko tale kilani ndina ni sa dasa baka dang tiko mbaka so weekenda sa bola tiko may nangon di singa ni sudu tiko tala sana ka keto nanumi keto na beba kana nanumi tungai ni kina be kemni nando baka muri keto tumai na sombe ka bikem ni sa tiko mbaka na nomani na kinake moni na zur talanga mai na business ngo ka kito nita kani na nito be bakarara mata kini kuwa sana be ka kito na waseni kuwa na be buke tiko ani be kemoni na nomani na toromani kala moni mai teke bona talanga na nomani ndi business ni na right ko mai kito sa lewat tolu tiko na marama kito tiko yani ngo klani rombera tiko mai rotar na nito itokani ke bakaro nagai sema murti ko mai mbau mana bono kalandi bakake na bibu ni wailena kito ni taka ni rona raw talanga mai ena nito be bakarara matek na singani ko bikim ni na sar te ko mbara man ro ni pepa ni bosat ni ro sembera te ko mai bagalilai iya kito sana te ko na te ko mandanga kito no boni marama kito sa te ko rawa balatani sa to sa te ko na ngona ndu te ko na ndu yo soso kena commitment setu kito no baka madala tikito nga kero sa lero tangango sa badial talen mi simbele buka iyo klan sa nangon ndo da kinana nito be bakaram te bango ndo ya babala ti na network ni takan na lestal mayo medame be kim ni singere di baka bakandu na da go ngaulia o ngone ni no ni mono berata tele po postal ngai tele bana korsa kasa o baka tikito ni ngwana bono Alberta Canada utaka tiko ike baka caregiver kausa ngarabe tiko na nungu digital business ngo me wili tiko baka nungu side hustles arro tiko baka sasana yamba kina nungu vivi baka boli tiko mai me dabe tiko mai nasikani kwa ya sara selam na ngona be misista wake mana ba madala tiko Amanda nimbera ningi ndangai wara kerto tiko na kena boni kwa bina ba le mer Nakalia isambula binaka na tokani na ivolmata na dango tarisi tawake au dabtu na korososo na dema mekandamu au wasina sau na kortumbra au bakawat saringal karo matuklau e bana ni rosulsoli go sa wati chikna tin kandua na kaloko na bongle bini bakarombuka e na korturanga ke Jamaica sa kito sa chiktala ni Kingston go Tulak meke na January balatin may naglagay kyo ni tuta. Yawangas ni buli tu pros mabul kabitu na baki sa dengo nangas ni buli balatan na bingarabi na bubali. Mikito salak may babitamani na bunotan balatan na talak. Sa kito ati pong business yan ang bagsawoti ni wasingas ni buli tu na March ronon dollars sa katulong ko sa bakin dua bula viwa na garabiti ko ni business ya. Nangay talno takto kay muri na beka sa may rawate na business beka sa bulili. Yo ko yan na beka leka baliti yaw nakabni ko bate kinabuno au semati ko yan dikina. Nakabali ulia. Nabalebo misista wake bikem ni na barong tiko mai ke baka sia gaisia mati ko mbaka mai pandua kito na ilaolongo kito ndo bi baka rara mati tike ani na ngona na bisinga baka ruwaye so ngona mata tiko ni baka ruwaye na ngona mai biti so ngona na kabi ni kuwa ya kabi tiko be kero na toka ni kero sa ngelore tiko ni go sa mbongi tiko go be kero be ya weekend dango sa otiti ko na viwa tin kalima na minute na mbongi ni baka rombuka pinakani kito semberti ko ni may tiki bonito bitalo ni kuwa kito bitanga vai bitar kita katiko na dapat to na wasya man dani ko vera na ndo baka muri kenda to tumai na signi kuwa kito sana no mame kito na wasya to nga mandangani bikemni semi kito bi baka longa ngataki bikemni na nito itokani ni baka muri tiko mai sana nito follows ene bola mata niko e umanda au nanu mame mai me wasea mandanga weekenda na vava urida sa vesa ube au sena veka urida ni
adho be iao enanga sa kala mai kina na laman business part of it will be my journey ono waseti kaya wata kena be kau sarawata toman dana kena mata isar mananga ayo nangono sutabe kina na business ngo untuk santu kaba kwa sumana nunggu itala no ubina kata tu main bulang alala unga indo tukuna tiko ni uberi tiko na bulang alala ngo siang ni reda be indua siang ni reda bakarara beira na kela turang marama radaka o matei radaka me baka matintu o bere tiko na ngono radaka tiko me kina siang ni reda tiko na bulang alala ya nanu manusala ko me bono tani o sa me bole bono tani ke me sami be me lo itala bet ke so tala na bono tiko kinango se siang tiko ngani reda au ya tiko ngana tamatore tiko nango irna baka di business ya irna to kena tiko nanon rantu business be ni kuwa ni usa me ruo tiko baka tango nembaki tana ka usa me reda ni sabi so we au matai sa I've earned extra sa totale na nongo income mena tonda kuni ka rawata me bana nongo daka tiki na daka tiki ke baka ke giba au reda mana ngono tiki bukina sengani totolo sengani tiki bunga bangos au tiki buturi labo na nongo bisnisi au toro tiko na ngona mengai roll mai be au na bika au rawata kinai ya au wabena kan sengni kwa nyongai tiko ngo release au reda na bika usarawata sangai do batu ngondo ke baka manda wasiang ni tornikala na ngona eu ke bakara rabitik nga bana nongo sende ngani caregiving nongo takalaka sianga bakando ni tanra ni nantona ngona mena bango meu sa toka ngai vale au ngaraba toka ngai dona business mena nongo lomani vale kau sa rawa kasar tinga mai kinai so I've earned extra income I've opened other streams of income mena nongo tiki bukina au bikim ni na sa kila toka beka na wale ni ngarabi ni business ngo vive tiko na streams of income tiko lomani business ngo au andingi tako yau awateke boya na nongo investment wateke buta na nongo investment na toro na products wateke bukena nikua usara wakati kumaikina so 3 income streams sa $1 saranga na mateni ngono teke bukena 2.5 years ago today so teke bu meu sa $1 batale so sa rol tiko na business baya nang garebi ng business ko nangona santa toso tiko kinilama kenta nga santa bakila nangona menta sa okay it's time to open another one as we grow our business and na kausa may rawata tiko may dapat ko manasini ko total na rawata nakaurida ni biso biyaw se kwana kana bebe kani sa dola tal tiko nungui buru sa robio mo bakalelita ka nungui yawo ni taka me pakosangit ko noti I wanted time freedom sembera ni tau doko kona nunggu big goal is to have that time freedom au sa reda mantanga ni sa robio mo bakalelita ka nungui yawo ni taka ni kuwa lebo nanguna gaindo mama ni chini karuan dana kalok o sa suka tu sa ko ito kaya na lebo ngani ya wani taka sa taka tiko kin sa siyang searching yung do ba kailiw na nungundo vivi batiko min do merang ngani do book of pango sa la ko muli tara na shift ko li menga ngona tu ni holiday bango ni lebo ngona lebo ronto turki na nanra libi moko tikia kenda na taka tu libi kenda kila na what I'm talking about kita kana moko ni holiday nda kila ndo ten na rate ya tamba ka tunggoro yo na taka boso ta tunggo ni ngoni patambata boso ite na patambata ingo renta na kausare ni sabi sa ubi yo nongon ko sa sang so chinon din paleta ni sa chiko talengo indo tala nungu buru au sangkara batunga ni nungo lo mani bai so that's another one I've reduced my working hours I've earned extra income in my business dotal na ka biawa sebi kenta na nongo samay kau reda ni sangkara bitiko na business ko samay baka lebu take na nongo kila lebu na ka lebu na ka bo au samay buliza na nongo kila baka computer wento ndo tuko na ngono tiko bukina na nongo computer skills very limited lebu na ka samay kila to na ngongo kebaka ongendo baka samta ke wasanga ni torni kala nongona au sanga tunga ni kila
nakabakayanga teknik computer usame kila na kana nungu bakayanga takana nungu telefoni merawani kila lebu na kaichu na telefoni uliliu timberteke pun nungu business ya kila tunga na ngiri na text video call, that's about it. Facebook sara YouTube ako search nga sa radio ken kon santa may YouTube ango sa total nga na Netflix sara lealo na so tala na kalile kung kami bulida na ngono kami bakabati ng business ngo baka nga takatonga kinungo taliboni sa bulida na kana na very social media platforms ko the ways that I can use them so that I can earn meron yung earn may kina how to run ads na nungo vivi baka endo na ad membalata na nungo business ana mo na liba ngo wasi nga tunikila iliyo tubi yung na kena yaya nakawito kun chukule no ken sachi ko weekend na nanda yaya ningara business yambalata nga na kila ni siyang ni tiko weekend na kena kila lack of knowledge ito siyang tukin na hindi kilam taron ko kanga taka baka binaka na nanda yaya baka liba mentaron ni rawa kakin ndo na kautalita ka kinan na nitong business ibaro ta ko mo ko na buli kono training ya meron ni kima baka nga taka tukin na baka binaka na kila nanda talibon liba kan tabuli tunda taliboni ato tabi kan nanduan na taliboni wo salak may bango we wanted latest phone lewo na kara chakalo man taliboni gor iko raw niyo baka yang ataka na raw niyo raw kakin kaya bimbuli weekend na barang ko may tabole mo may tikibuna ng business maroon may buli datal nga yuko naka kito sa may rata kito sa buli datal nga mananito yaya bakali-buli ba ndo tal naka banan ng taliboni the use of different apps dan kan nabi matanggali apps artungo sana apps man nga usya ba ndo tunikilayo indarega tiko bango sana kan social media indarega ni binaka dasanga chwende kilanda nanu mande do sa ramate baka na dakabay baka mbimbiso na posta na kabaya ko ndana ka may buli na dakabay na laman ng business ko baka nga tekni apps ngo na kango mo dakaba bango ndayeto nga ndabita baka to nga na telefoni ndambita to kaya na social media dotale na kausa may rawata sa ikwa na kasar nga kito baka darating go meu do go live dana kausing do rota tungo mo face ta kana camera mi da kaba na kausa da kaba nango nango simpen garab kinang business nango telefoni do don rubio nga nango doroboni sa sorongo na magatukul ko mebita sa turko na sa nga mo storage dilita man do sa litam ko na liam ni tambay to pare man tanga ni rapostak opa ka mo bita mo wale to nga baleta nga ni sorongo na do tiko be naman to baka sorongo na do man to pustag mo na luwatin baka mo lang katakatuna tabar na tukun na tamata so nangono sa amin tagabatok ng business ko arang kaya nga may biyaw na itambak ko kasi takatumen ng una now I am using them kila esang iba kami ba ang balimbali biyaw ni post takati ko nandun ka nga kila ni dakabati ko nandun ka nga sasya nga ni post walito nga me baka me ba right takito nga yani but I'm trying to motivate people in my posts now. Sa buli da mo dakabutu sa nakabaya na social media. Motivate people to educate, to inspire others. So yan da nakaureda utalita ka na bisaw saya da biyaw na nung kumengkaroon business. Kaya you tinga mo sini po. Da naka may rawata ng business ngo sa ko na boost na nung confidence. Ayaw endua sometimes do revi au sombu se I don't believe in myself that I can do it me batu moge may boss to bango in public nangono mengkarap chicken business ngo sa bukiyo saranga Miondundo na bossa, miondundo na BOC, usare da ni usame buli da kila sona kaya chikongo biao, meu talo da kaya ni meroni buki talendua. So and I'm using that now Obarina ka ng business na kumengkarap ko ng business sa buki build take mo tamata ko merawan you. Learn to face the audience, be confident, be bold na nung bukiyaw nakabeka mo tukuna
how to present myself. So that's the last thing that I want to share about the changes and the things that this business has done to me. Iya, wiki mnina barong tikumai kebaka hiko bieto to batatoka beka batike yao na namumbula iko beka ndo rere. Si ko mama ndua, that was me. Now ausasenga ni unga indo mantua me bakailiu batau kilati ko ni una viwasi tiko bango, it's not about me. Ndo mbeka na barong tiko mai and rawa ni una bukea na nungu viwasi tiko ni bango na mona liba liba pina balebo sana sele sarna ngona angove rona nangu itokani mesngai bamatal nga mista wake na dava evia wasebi kenda ni kua sangai soliani ve Mrs. Belele buka sangai turti ko mai ngai bamatal tiko nga kan tini tiko na nito ve waseni kua ke bakaro na berti ngama ya rona boni nito itokani pina balebo mista wake Nakbalebo Lia. Vinaka nikua natamana chungana viwase ni Lia. Baleta ngosa bolek kita menembaki. Bolek na sinsudu. Viwase tingana vika usadu rumah na lo menembaki ungo membaleta na bisnis ya. Matai nika nyoyo satu ibali. Usasen nilaka. Iyo, ngai matai nika na kutumipio na bisnis ingo. I mean, nakakita sa wasiolia ya au luru patalanga ng business mo besides those ure demanda ni noguti ko nga ibale wakanga udaka tiko new tiko ibale yung garab tiko ng business it's just like work baleta ni au daka ng business au biwe kaniti ko batake iratale manabese bro yana matenika I'm occupied even though I'm at home I'm just just like working because I have a business to do Kenikarua baka I felt confidence news early retirement baletani visoni even though I'm staying home I'm getting the return of my income from my business Kenikatolu abaka ebambulumbula takatal mena nungbiwa kani patakira sombek na old scholars na bulioti kima miada kada bata na ndona nga una kila kimsa senga tuni veste mati kima misema talima ya na business ngo baleta ni rabina kata mera kila na vika uda kabatiko baleta na business so they reach out so kila baka ebambulumbula takatal na nanda biyo kani patakira nanda bulioti sarmantanga mena primary bulioti mena secondary na university sarangay kila kenda sa ni vital notu na vida na sakabul na mbaki saoti so na business ngo baka ba bulbul tatal mena biyo kanyo ya ni rawa ninda visemati ninda bibuke membalata na business baka bibi kila eu sa lim sa buloti iyo so na retirement so bikem ni talanga ni sa babaroti ko na retirement baka na nogu one of the reasons why we started the business me babaraw in a retirement but I've taken the early retirement and I was confident of taking the early retirement but then you kill out the power in the compensation plan of this business so became ni nabarong tigmay ni probably in the same age as me or even more than 50 salamat nababaro tekikan tikan na retirement. This is a good opportunity. Baleta ni you earn, you continue to earn in your retirement. Your company now I mean besides the getting the return of your income in this business tali chubia ngo ni sabola kachina sinsudu baka already tiko manda na business baka slow down balele na business ni sabola kachina sinsudu au baka samtaka chikisa beleta ni do level not the commitment level not the spending during Christmas but kada talaga andara ni redali sunun lako and we evaluate I mean aspects of our life, our spiritual life, our family life, our social, even our financial and then revelis biyaw man dina nyo sa sarili tagada ko sa tiwali I can still
earn from this business. Seva katalanga kina be kemni ne tokani ni rani release na dava kemni sa rawata. Iyo na lomani ambaki. Ang do baka samtanga tiko o no kiro angas ni bul kemis balile bukai. Abi and that also chicken on the journey as a teacher we have goals for the year. Na davan da bia achieve tak davan da bia na taketi na ambaki. Bakatalanga kina dala kona business ngo. Etiko na taketi. Mendana, or if you have not start a business or naranyo kila mo takete takatok o sa tigunan na business na makingo sesem na business binaka ko kito to biyosi takatiko ningo nyo ni sa tekibuna nyo ni takatiko baleta nyo ko di ba kiko nga ba kay kwa besides your busy schedule o ko na automated system vivitunga. So evaluate. Kaya ka sember ni teo takda mo business and sember ni dotal back ng plan B for retirement and ang bakyong ko doon mo new year plan. Okay? For 2025 orang nyo rebaya musati ko rato kung doon mo side hustle nyo sa babarot ki kutok yani ina retirement baleta ni business ko kitondo katiko even though it's a high ticket business and abideta knondol mona bukina but it's still cheaper na startup it's cheaper than a traditional business ni kitondo tukun chik na traditional business ko sini ko na business lalai kila kana bulbul ta kila lagi nda ka tume biti we're talking about a bigger business probably Miss Malilibo kana kila do se chukona na hair salon a restaurant or metalebu do retire gendo tekibu na matagal business baya ni o senda ngone nungu brala ko ngasibiao ako ya senior education officer to Eastern when he retired. Okay, gas ni buli to head teacher ko ba ngono malabo ngay dawre buli na ngone retire kin ni retire sar nga sangay buli tekibu na dono ng business dono ng bookshop isuba kila that was a mistake. Okay, ni retire sangay tekibu kila tekibu ng business you will have to roll it so that you can recover your startup mo break even iyo sangan ni di pambalap na business sa karusa tayo iyo kongon kito the ideal time to start a business before you retire when you are still earning meron ni buffer takiko chiko along your business yo kombe kaya nakati mo wasea bikem ni na parang chikmai kem ni tokan kem ni sa takatiko now is the time if you have not done it for 2024 look ahead in 2025 and start something solid for you as a retirement plan moranyo tingbuto kina dito ko pa malua nangonong retire kina 5 years time sa flourish to na nomong business and it's giving you that monthly income ko talaga tiko na lomo ng business mo kama time you are going to have that monthly income regular monthly income ko ng business ko kito to katiko eyes on the price pinakabalibulya kombeka na kauran wasero na kamniko Navalevo Mrs. Tawake, navalevo na pewe siti ko mai nikua mai Jamaica. Ia ve kem ni na barro ngati ko mai, keva kausa na no mo sa tor mai kala mo mai ndikeva se mo mai teke bona no business, matenga ni kala o se ko mana register. Register nga ba na website nga ni page ko sar tiko mai kinangori na ba nga sar tiko mai kinangori. Ida ke ngango na rede tiko kinatoka kinaitua na website ni tep takangor mbita na damo kina no email address sana raw kina bi ko meo tora na no email na link ni matay ni wasi ni baka madala ni to free info session pero ni rongo da mandanga ya ni berni ngai baka tulawata kana no kala katarabay ibina ko sana sila sar na ngone be mis balile bukan da bana kan sati ko tali batiki kenda mena ba madala teki ko nga gai wasi ko na kai na numa sana klan na may tinetala ko na nito bi wasi ana sini ko na vale madam na vale Lia na vale Trisi ni bulubina kana turang na marama ni barong tiko maya na kabnikua tau mandau kere bebuso tiko yani ni mulumulu musara tiko ngana connection na ndelane ko tu Lia na kabnikua
Ngoa sai katolo ni vanua mai sasanga mundambe kina me rau ni connect rau ve rau no tokani na kapni ko pike mningan sang ni kile yau ni sangeredi yau mbeka pangantua na kapni kua na ranga merci ni balele buka o da tu mai na koro ruane na ano pnombalab na sana lau o basi tumbo na la kamba na santa nga lau pakawati ndre bana bosar tole tukuna lube ke rau vati kuna makumbe ke rau yau atakadak tu mangas ni bulan lo menurus ng bulan baki ni pernyunga me tawe talento no koribuli ko may bitumberi ko bingarap tu kinen tin kawal na baki ni pernu may venga na bulo chune na baki ro no ndolo rusang karua sa ro na baki bakadada no gudeng tu na bakadaka ya awa binibinaka ni may duro na business ngo sa wati tingo ndua na baki bitu na bula o binibinaka ni maraw takati na kinubudi bakati no may no business lebo na ka ubulida lebo na ka urawata o binibinaka takati kinakalo na kana ndalabi talento na katumba merani ubinda rabiti ngati na ena nonda penuas na nonda itiko iyo ndi na sara na karo ondo abate na karo wasero nungu tokani ena be karo sa mai bulida be karo mai reda ena nondo diti bakatu nondo business kila ya ubikito ese lai na ngau wa mai tike business iya andona kana buli o mai buli da na business ngondi ni usamba ko no bulu kandua andona kana lebo ni kau mai buli da au matai sarmandanga ni ka au sa buli da saranga mo ya malum ni rani buli da kina na kau sanga ni kira au buli da me o parorongo se au buli da mo tale rawa ngoe sona ka ndende ninda buli da kambimbi kendua ke baka enda sanda umata o mendo soliota posot no da butana posea era bono nonda baka enda toka mendo tutu ba biluta ke nendo no bono ni baka nyo sana tu rumai ke nendo no business sen total na bono bingarabi ona ngandre bikina mona bakarongo mona bulida sona kau asang tumbera nikila ona ena sana tora ngaki na alo malume humility to learn o ba binibina tak na kalumi ni la na puli ni business o may buli kinango so may di ba katungo au sao o tingko masaratunga na be kair tu na biya nangone releva na nunggu business partners na nunggu mentor mandanga ngone sarabiya nunggu coach ma ni balata ni rang ngone lebo bera rang ngone biau o ya sa baka to kay tumo grandma ina nito group sa grandma ya au ba binaka ni ndona ka may bulida sanji na ngaki na posin kalowe nakapina ka na lumulume au ya baka binaka kaya dona bula may bulida ka rede kina ni usama ya lumalumu o talera rawa o baka muria na kaya no dormo baka muria te mai toso pinakasarakin no business o baka pinakataya indona ka o rede tingo na ngising sudungo do lebu na nga na ken sando kila na lab sa tawan runga beken na lebu na spending kila lebu ni o ngai kia ya sa kenan rakitu o ya umanda na bida na singsaw tingondo na nito wonga pakabubale kila na sindoninda pakasabulinga tunga enda na ndondolinga meninda pakawekani tamusakayani enda na bibuke ena nonda songo pakabubale pakabibakani ya endo na kao pakabinabina kataka na buling business ngo ni may bulida liba na ka ya au may reda talanga natumbo pakailapo ni ka au invest kina ka au kautelis talmai kelau ni taka waya wanu kutubutang ng business ngo au tibusar nga ng duanga na product au tibusar nga ng duanga na product may bulida au may bakasarabo may bakarongoda au rongoda na keni wale au sangay
taradhaki na nung business. Taradhaki na nung business, kau baka binakataka kina na kaloni, yung may takataka tiko na kau invest kina ka o torales may ng business ng gome, tumay ko sa kalye besar. Endo talaga ng business, baka bukiya na nung gumpula pa kayalo. Baka upuat ta kasarangan ng gumpula ni baka na kalo, au baleta ni business into tani na kana ibala-bala using technology, and I'm not a tech savvy person. It deals with people, like it's a people business. Nakalo no na alo ni tamata kaya nga tam sa kaya ni alo ning gas na alo ning kay do na ka ba pinakataka ko yani baka dita kasarangan nung bakang bota na kalo baka kuota ka na nung gumpulan ni bakang bota na kalo ng business ko ang daw o reda matana boto levo na kain daw tapos endo ato nung business ko sabi ka pinakatanga kinakalo au ready tungwana kina ni kila the weekend luto ba Kristo and kanda luto ba Kristo ya baka and the ready to na vivi bakin business me baka senga ni ba Kristo baka anda daw na numa na vivi bakin business se na banga labo en business non rai baka rawo ira senga or tawadili tamasakan ira senga ni bakan pauta na kalo oya baka dalati ko na baka sama ya baleta na kalo o koe binakatu me bakalo ngatata kenda ia ena sanga ni lutu mai na mana mai lo malangi me bakaya do berna isire na lo manile kutu lutu me na mana torbango na chito ko mosese mokuta na patu la kama kina wai na ngau nangko na kalo sa sulebe kenda na bakasama na buku na alu matua kina talenti merani ndata kata kenda kina mendarawa ka kina kena no mo kan poto na kalo ni ko sulebe una kalo na talendia sulebe ko buke ko tiko na alo tam ni kalo no mo tubu ka na besinga no business na project da nga ka ke no ka ni sa tiko be ko na bakasa me na ngere na ka tu en dola ba me na kalo en dola ba me na ka atu na kalo me na ba kalo tata ki ko kina do tan na ka mo bulit do tan na ka o may bulida may parandin na takatalit ko kina nandin ni boss ni kalo sa kalo nga to rasando solia na ka may bi kwaya ito ra na ka o ba binakatakachukin balita na businessing ko buke yaw me urao ni bebuke me urao ni sotaba na bubale era lenga so na kaya taleta kini business go lele bu kwarte go na nung business partners observa sarani kilair kima misang di bebe kani pakandra kima masang mandangan ni takataka patamay ya na business go kau tu mendone sema kau wasar ka kima misama ibelo manisang apa ka kima vita bini kena yalo ni loloma yalo na kawai kawita ka ng bulan ni tamata tamasakayani mara uta ka tuko kina business go kala ngwe baka sa mata tuko ni usari tayo me baka ni tuko na tuko tris kira sa sa tuko ni baka yan ang business mo kala ni sala ko tuko may na kaya na bipula so nangono la ko may bakandua so nangono la ko may bakarua so nabura la ko sa may bakaton sala ko tuko may kila endo na taman ni baka lunga tatakilib baka lunga tatakilib saraw talaga kina meu be bakalong tatakitali buira taleso kla o maro tatuki na business mo di kuwa namada ngasang ko tuwa kita ngasang sa hotel mo endo kin mungubaya mo na India matay ni mungubaya mo na India mo endo ano nung kumane buli kwendo kwa sapa ko muriya tumasanto na kanono nangandre man din ko na business mo o baka binakta kanya kabini kuwa sa akin may senta ka ng kontraki sabi nakatopa na sa atin una ng business o sa mga baka binibinak ni Sandewa na nung gubebu kasi nga walang abir na nonda o sa tandola tala may nakatumunggo kibir na wakanda dui kay ertunggo epit tunggo ng tabanuay ni rasari da mayo wira kala ninduwa bihira saray da may na potential ito ng business ko sa may sarabo ko na webinar
sa merongo daw ko na pre-coaching video sa saraba sa bakandita ko ko ya gondo na business raw business ko na raw ni na biso ta kan no tumbula pa bubal kasatu na hello na me ngangande ko me na bibu ko tale bir na wakana kira tale ngande tu na bibu ko hiyo kila na sando na bibu ka ding wili din na business ko me bakanga tu no teris kala yao kero sa seno tunggu na kakaka kala hindi na ni kero apa kero tu mai na nero bakadengwe kala ni kero santo invest tu mai tu nero business kero sa politaka tu eso na kakero marro itu kina ro bakaro taka tumber te nero poliekla to sono ngono to ya tako se sona ka kasi nama me bakata ni tuta o ko e to mat stroke kala na stroke ya kila ke baka normal times kala men bulu binak to ko senga na ilabo nakakaro marro tu ma would have sufficed iya ni mayado ya oya sa ngunelo mo sa napagrata le sono benua me replenish taktel tu kinatom me replenish taktel tu kinatom kala tungo rosti ko na marama kilango pa kabin binata ka tu kan tan business ko ro na marama ro bin grabe tu ko val ro se na ka tu ngango ra tu kina biya mo sa tabatal tu kina na non rampula ro tal na bubal sa ko tala main tua na kera ini tu tasa tul na bubal sapot ta kikita tu kumai na kasa raw tu kumai na business ko kaya ni da baka nana ta ka tu ko ni no da baka fengo ko sona kan dondo na mendana daw na no baka bibi kimani uni ta ka tu ko klara bin karabi tu ko so na no mani bubal kelasan dona ka mendana daw na no matiko kelawi rasa baka ni tu weekend dan rampula pa bubal do sona ngona daw rara weekend ninda sa kakaktunga pangko sa siniraw ninda bebengu binay pula na laban ta sa mga sa vengo na kakaka iya klayo indo na ka indo mustu ya longo ya indo baka sa mata katumay basa nga po na ambaki ni bingarabi ni rombul babal rando man ti ko bingarabi indo bimbibi yaw ke baka mersa baka dengoy mesade ngo na takataka mendo na kamo no sulebir merleitaw ya butak talikin endo na ka merani releim pula talikina I feel obliged and responsible for their family paleta ni saban tutu na ngona malabo era may tikitin non da bubali era may bi baka dengoy tu ya non tambula bir na lupenda non may bi ngarabi tu ya baka binaktak mo na kinang business ko kala ni rauti ko ngangoro na marama rubing karabi I can still pay them I can still support them and their families ito to na kina business ko kena total na kaya kila na normal lifestyle kila nakasa daw mataw bikim do na ngol se taka ruru tu kina se rauti ko may kina na bure kila se tu binak tu nyo sama dito baka ng business ko se bed no baka dingo dito baka ng business ko klana dava ona senga ni bakila ndo na bisaw meu kaya ni sala ile na ka ona bakila nga na bisaw ni saw din pakalib na elo araw ta ka ng pula sa senga ni online ka ta pakalib stress ta pakalib na saw ni kango na saw ni kaya mas na sati ko na additional income sati ko na kami biso tabi baleta o sa tubo-tuba kahoy ko tinanomungaw na ni pakarin o sa tubo-tuba kati ko kaya manindo na kaya yato na bubal doon ba kabi kimraw yali sindo ba kabi rito na ngone ang reben to na pulitor dati sengan ba ka na scholarship going to na business ranyo bakarauta ka tu ranyo o turo may leben ranyo bakarauta ki ko kin mububal na bingo na baya iya yan na dura ka klaw may rede na ang business ko klaw sa gomanta nga kimron nung ito kani pati kimni na parang tumay ni sabo lang ito na may tatang ko na yung baki mong kay reto ka ni loma ni business ko na kasa turaw tumaya may 5 talato na mata ni fika meraw ni bakarauta ki kutal tuyani kina pakirono ndul rusawul kalima enda baka binakataka na kalo itu endo na business bango raw rani tatakabo tu
me bebu ke tuki na beira na nonda bu vale beira na lekanda eu sang nikla beke menina datu tu na sang ni bakam bau tati ko na business ngo keremo ni mai roba manda tap nga mai na website may bakarorongo kailangan nga nang gosang ng rende sa no ni invest malaksanga no tunising ni sudo ngo ni bakatawase iya baka raw yan ni kinamba kibo baka binakataka rapida chuko na nungku future business partners soon to be business partners kina italo no chuko nga na pida na singsaw singa abalang vital no chuko sa tubo kati ko na bulo January end of Jan so end of Feb totoka me daka chuko na tubo mendua nga ka me bala chiko menda tuba ka chiko yani baleta menda ka kuoni nda wele focus chiko no mu tuba na kiko tiko na kao na ngandreba mena baka binakataki kina no mundo mbula baka bubale no mumbula sara menda baka takiko na baka rono ndolo rosambul kalima kakene wote nga au binakatu mo baka na numitale wirna scammers na numa sarati ko baka binaka ke mami na senga ni tukunan be ke meni baka ilaba na M-Pesa senga ni ke mami na tukunan ni ndot ko na business varasa ke mami da kapit sa lebu tu na fake profiles na clone profiles ko sarapa kang takatuir na meta nera pretend to niyo kiman o yaw man nga wili ka nano ando ito warta ba tinakawalu baka ndo to na nung profile Facebook profile tinakawalu nung na tinakawalu ay endua nga ako endina kaya ako tiki na 4.8 followers yan na nung personal profile ndina ni Facebook page ya au sabi baka nanumital tiko yani ni kema mina senga ni tuku na mo ni baka ilaba na M-Pesa so ni baka duru ilaba na BSP seo ni bita maindo na ilabo ako may na WhatsApp mo ni girtu may kinano ngwa nga na pata ni mabi baka rarama tagtiko yani kiba mina daw posta tiko yani na stream yan baka tagtiko na may Facebook page na lako sarangan ni beke ni na email kinano ni email address pinakapakalebulia sa caterisi dapat ka binakataka ng business ko beso taka ng rai beso taka ng bula pakalibot taka ng tapang bauta man nga sa pakalibot taka sa nga nung bukang bauta na kaloe na romani rosa bulkando sa katin kandua ni singa ni kuwa au siya nga kina ni post na Facebook au live tiko nga yan nung ko pinakata meu ray ramanda na dabay na pakador na kaloe na nung business na naman rosa bulkandua na singa sa atong ko nangay tiko butale na bola tiko na nung post na mata ni singa ni bulot January saba ka binakatiko na bitok kani binakan birto na nung bitok kano biba ka binakatakirto na bi singa pakraway kito ndo siya matiko yan tiko may Canada o Lia tiko may Jamaica Tarisi pat kiraw na nito to kani rondon marwati may korto may New Zealand korto may Australia korto ko may subaya baka binabinakan ng business ko ni semati kay mami bata keira na nonda keira na duwi kay ka na bisa burubur sandon din ng business din ni pelo mani business ni taka bata ni beso taka ng bula mendang bula binaka sang wala nga nanondang bula tiko na burburong ko bukikan tatala nanondang bula sa angkar may binabali bulia sa kwanda nga yan nung dawe na kabini po binabali Navaleva Mrs. Balelevuka, navaleva na daw may boto leva na signikuwa vikem ni nabarong tikmaya klani sana rutikenda baka pinakaya ni bosota na rusing niya telemay na boni ni tuitokani ya na bukumbeka ni ososo sena lenga baka liba iya na Kito nang gaindo tomana tiko na nito be warara mataki na sotal na binga ona sa tunga matanda ni berri kito udava kito be baunga italiani ni mai roba manda na business ngo rauni na ni mai teki buna kina indona no mo ni business baka bubale min doni tiki bubinaka na mbaki bo sa tungo matanda ya mai be kito talengo
liangani ngoi Canada ranungi tokani Mrs. Tawake mai Jamaica vakake na Miss Mbulelevuka mai Nandi kito sa pakamode taliti koyani ni kalonga tatiko ni te mode takmanda. Pinabalevo. Ni mode. Mode.